आंनि BRK चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय जाबाय। आं दिनै खायसे इम्पर्टेन्ट एब्रिभिएशन्स जायफोरा जोंनि लाइफआव गोनांथि दं, स्टुडेन्टफोरानो जा एबा गामियारि साधारन सुबुङानो जा, बेफोरबायदि सुंथाबनाय एबा एब्रिभिएशनफोरा गोनांथार, नङाब्ला जोंहा गोनो गोथो जागोन। दा आं गिबियावनो लाबोदों सुंथाब सोदोबफोर पिन, पस्टेल इन्डेक्स नाम्बार, PRC, Permanent Residential Certificate, NSG, National Security Guard, CPU, Central Processing Unit, SMS, Short Message Service, WEF, with effect from. ETC, etc., RAM, Random Access Memory, ROM, Read-Only Memory, Wi-Fi, Wireless Fidelity, LED, Light Emitting Diode, Email, Electronic Mail. LCD, Liquid Crystal Display, HTML, Hypertext Markup Language, MMS, Multimedia Messaging Service, PDF, Portable Document Format, Google, Global Organization of Oriented Group Language of Art. 3G, Third Generation. BSS, Bodo Sahitya Sabha, ABSU, All Bodo Students Union, ABWWF, All Bodo Women Welfare Federation, AASU, All Assam Students Union, UPPL, United People's Party Liberal, BPF, Bodoland People's Front. AGP, Ahom Gana Parishad, BJP, Bharatiya Janata Party, AJP, Ahom Jatiya Parishad, SSA, Sarva Shiksha Abhijan, GST, Goods and Service Tax, NATO, North Atlantic Treaty Organization, LOC, Line of Control, POK, Pakistan Occupied Kashmir, SOP, Standard Operating System, NFR, Northeast Frontier Railway, NGO, Non-Governmental Organization, IAS, Indian Administrative Service. मानगोनां रायजो राजा फरायसा फरायसुलि नोंथांमोना खायसे एब्रिभिएशननि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय। बेबादिनो गोबां एब्रिभिएशन थानो हागौ, नोंथांमोना नायना लादो। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक, शेयार आरो कमेन्ट होनो दाबाव। नटिफिकेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थुना होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।